Salametsizlermi dostlar? Bugün biz videomuzda ilk ölçemli massiflerde çıgaruudu öğrenemiz. İlk ölçemli massifler Olimpiada eseplerinde çok kullanılады. O an başkaça aytılanda matritsa dep aytılады. Negi? Matematikada, algebrada bilesizler 2'ye 2, 3'e 3'lük nemesi 3'e 4'lük sandardan bağlarına matritsa dep aytılады. Endi biz ilk ölçemde bir massif yazayıq. Oğan bir A dep bereyik. A misalı bizde ne olsun? 1, 2, yani 3 olsun. İkincisi olsa 4, 5, yani 6 olsun. Bu yerde saxtaymiz. Endi degen biz her bir elementni ekranga çıgarmamız gerek. Ekranga çıgarуу üçün biz ne koldanat edik? Print koldanat edik. Biroq print misalı ne deyit edik? A ondan keyin misalı 0. Birinci elementi işaretim olsak A1 deyit edik. Bunu saxtab жүргізген кезімізде biz үлкен A koydum. Кешесі бұл жерде кіші A болу керек еді. Сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей маған 2 шарт берді. Бірақ маған 2 емес, бұл жердегі элементтердің барлығы керек. Неге? Кейде олимпиада есептерінде барлық элементтерді мысалы тек қана жүп болғанда, так болғандар немесе берілген матрицадағы sandardın деген summası gerek болады. Sonuç үшін әрбір элементке баруымыз керек. Әрбір деген кезімізде білесіздер, біз həmişə, yani hər vaxt for қолдануымыз керек болады. Endi biz бұл жерде for'ды 2 рет қолдануымыз керек болады. Неге десеңіз, бірінші тек қана for I in range. O anda мысалы бұл жерде len A dep beremiz. Nege? Len uzunluk degeni. Len A print A yok. Tek qana print I deymiz. Print I deymiz. Бұл жерде сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей, маған тек қана i'ni berdi. Бірақ бұл жерде indeksi berdi. Men element çıgarуу үшін болса AI deyim керек. AI сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей маған тек қана 1, 2, 3, ondan кейін 4, 5, 6'ны берді. Екінші жерде мен тағы деген AI1 деген кезінде, AI0 деген кезінде маған 1 немесе 4'ті береді. Мысалы, AI екіншіде болса, бұл жерге тек қана 0 деп жазайын. Onda сақтап жүргізген кезінде маған 1 және 4'ті берді. Неге? Себебі бірінші, yani 0'ыншы indekстің 0'ыншы elementi 1'ge тең. Al foreign range tағы бір рет for cycle айланғаннан кейін бірінші elemenттің 0'ыншы indeksi маған нені береді? 4'ті береді. Соң үшін бұл жерде біз деген for cycle'ның ішінде басқа бір for cycle'ны қолданамыз. Неге? Себебі, мысалы ойлап көріңіз, біздің бір неміз бар. Бұл жерде кішкене бұларды үлкейтейік. Bunu da үлкейтейін. Мысалы, бірінші сандарымыз не? 1, 2, 3. Екінші сандарымыз не? 4, 5, 6. Бұл жерде біздің бірінші индексimiz, yani A дегеннің индексі 0'ға тең, ал бұл болса 1'ге тең. Енді біз әр біреуіндегі элементтерді шығару үшін, yani бұл жерде мысалы, bunu tағы бір рет кішкене үлкейтейін. Мысалы ойлап көріңіз. 1, 2, 3. Әр біреуін мысалы шығару үшін кішкене aralarını aşağıya. Мысалы, 1'ді шығару үшін не болады? A 0 0'ыншы элемент. 1'ді шығару үшін A 0 0'ыншы элемент. Ал 2'ні шығару үшін болса A 0 1'inci элемент болады. Бұл жерде тағы да biraz aşağıya. İkinci elementi шығару үшін A 0 1'inci element болады. 1'inci elementке тең болады. Ал 3'ті шығару үшін болса
3'tü çağırı üçün tabaret A 0 ikinci element болады. Yani biz bul jerde 1 2 3'te 1 2 3'te keşede videoda düşündürgem siyahtı. Birinci üçün A 0 0'ынчы element. İkinci üçün A 0 birinci element. 3'tü çağırı üçün bolsa A 0 ikinci element. Yani mına jerde bir ret köbeyetin yani AI bir for cycle var. Al mınanın içinde özüne arnayı bir for cycle var. Son için biz for cycle'ın içinde tabaret for cycle'ını kullanamız. Onda biz bu kodun oruna for j in range dep berýärimiz gerek bolady. For j in range. Niye bul jerde aydan başgaça bolady? Sebebi iki başka cycle'lar bolgan üçün. Endi bul jerde len'ni kanday koyam? Len'ni endi biz tek gana a dep koymayım. Sebebi a bizden eng sırtdağı tik şakşanın içinde kança element bar ekendigini körsetedi. Onu degen biz bir körseteyimiz ki bul jerde kommentariya alıp tastaýyn. Endi print len a degen kezinde saklap jürgiseýin. Köregiňizde maňa 2 dep beredi. Nege? Bir element bar, al 2 element bar. Al men print len a 0 degen kezimde olar et maňa 3 dep beredi. Nege? Sebebi a'nın 0'ынчы elementinin içinde 3 element var. A 0 1 dep berýän kezimde mysala maňa endi taga da 3 dep berýär. Nege? Ikinci elementde de yani birinci indeksli elementde de maňa jany 4 5 6 dep berýär. Al men len a 2 degen kezimde list index out of range diýdi. Nege? Sebebi 3-nçü bir ne jok. Yani tizimden içinde 3-nçü bir tizim jok. Son üçün men foreign range'in içinde len'in içine mına jerdeki siyahta len a ondan keyin bolsa i deyin. Yani her bir elementin yani her bir tizimtin içindeki elementler üçün degende maňa keledi. Yani mına jerde 0 1 2 koydum. Bul jerde de 0 1 koyady. Ondan keyin başga birini çağırıp ketedi. Endi men her bir elementle print etүү üçün print ne dep yazamın? A ondan keyin bolsa i dep yazam. A i jene de j koyum kerek arine. Endi saktaýmyn bunu. Bul print bizge kerek emes. Bunu alıp tastaýmyn. Saktap jürgiseň kezimde maňa körgeniňizde 1 2 3 4 5 6 dep çygypdyr. Yani bizden barlyk elementlerimizde körgeniňizde bizge жазdyrıp berdi. 1 2 3 4 5 6. Al biz degen misala mına jerdeki siyahtı çygaratyn bolsak, onda biz degen for I in range'den keyin yani birinci for cycle'ın içine print dep print boss'unu koyalamız. Bul jerde hemen götü su maksat ben netede bunu biz saktaýyk, şäne jürgizeyik. Şäne bizge 1 2 3 4 mına jerde 1 2 3 ondan keyin 4 5 6 yani birinci yani tizimden birinci tizimden elementlerini 1 2 3 ondan keyin bosorun ondan keyin 4 5 6 dep çağırıp berdi. Al biz degen 1 2 3 yani art-artga çygaratyn bolsak ol kezde biz print'in içine end degende koldan alamız. End degenimiz ayaktalan жерine ne koyumuz kerek degende maňa keledi. Bul jerde end jakşanyň içine bosorun koygan kezimizde saklap jürgiseyik. Köreňiz endi 1 2 3 şäne 4 5 6 dep bizge berildi. Endi men misal bul jerde 6'nın nemesi 5'ti awstraýyn. 6'nın içinde misal
2 ölçemli emas, 3 ölçemli massif bolganda ne bolady? 6'ny misaly 6 және 7 dep koýaý. Bunu saktap yürüksen kezimde körgeniňizde jogarda magan sandardy beripdir. Al 6 men 7 жазган jerimde bolsa magan tizimde beripdir. Yani siz degen 2 ölçemli massiften 3 ölçemli massifte özgeren keziňizde taha bir ret degen sizge negizinde bir for cycle kerek bolady. Birak häzir biz 2 ölçemli massiflerdi zertlegenimiz üçin bul bizlerge kerek emas. Endi bul jeri qarap görsek negizinde Excel programlamasyny öteyik. Negizinde bulardy kysgaltaýyk. Negizinde Excel'de her bir strakaga nemesi her bir liniyaga biz row dep ataýmys. Mysal bul row 1 bolady. Tömengisi bolsa row 2 bolady. Row 2. Üçüncüsü bolsa row 3 bolady. Däl sonda jalasyp kete Al mına jakda bolsa tik liniyalara bolsa biz kolum dep ataýmys. Mysal bul birincisi kolum 1 bolady. Ekinçisi bolsa kolum 2 bolady. Bul agaçyň tilindegi atawlaryň negizinde. Endi biz mına жерде qarap görseňiz kodumuzda biz her bir yani len a degen kezimizde 1 2 3 4 5 6 yani her bir rowda bir çağıramız. Mesela 1 2 3. Nege bul жерде 1 2 3 sebebi mınany köbünesi tömenge düşürüp jazaýyk. Bul bizden bir koddu okumuzda oňay etedi. 1 2 3 4 5 6 yani matrisany öte ыңгайлы bizge körsetedi. Endi bul jerge soňuşun her bir katarga biz degen row dep ataýmys. Onda biz degen indekslerdi koldanbay tek gana buna jerge misaly row arrange'nin ornuna da men tek gana a dep jazalam. Yani a'nın içindegi her bir row üçün yani her bir satır, her bir liniya üçün sen magan her bir rowdagy yani her bir liniyadagy elementlerdi жазdırıp ber desem bolady. Bul jerde element dep jazaýyk. Element. Endi mına jerde men indeksni koldanbay tek gana elem dep ketsem bolady. Yani bul element. Nemese value desek bolady. Value desek bolady. Bul jerde kiçkene awusturaýyn. Misaly kança bolsun tömende 7 8 9 da bolsun. 7 8 және 9 bolsun. Kodumuz kiçkene barlygy särkes kelýär üçin. Endi bizge 3'te 3'lük matritsa boldy. Endi biz saktap jürgizgen kezimizde körgeniňizde 1 2 3 ondan keyin bir print, ondan keyin 4 5 6 ta bir print, ondan keyin 7 8 9 keldi. Jalpy biz degen indeks meninde koldan alamız. Birak degen siz mana koddu da bilip koysaňyzdar bolady. Biz bugün 2 ölçemli massifte çıgaruda nemese formen bol massifte zertleýüde nege öýrendik. Olimpiada eseplerinde bunday degen zertleýler öte köp bolady. Köbünesi mana jerde liniyada print koldanylmaýdy. Print'in ornuna misaly bul sandardyň bizge summasy kerek degen kezinde. Nemesi bul sandardyň bizge köbeytүү natijesi kerek degen kezinde soğan baýlanysly osy liniya özgerip turady. Osy liniya özgerip turady. Soň üçin bu liniýaga belgi koýup keteýin. Her liniyadagy summalar üçin, her liniyadagy misaly köbeytүүler üçin bizge degen suraklar kelýärdi. Bugünkü videomda және degen bugünkü takypda түсüngen şarsy dep oýlaýym. Suraklarınız bar bolsa tömenge jazyp kaldyryňyzlar. Kelesi videolarda görüşgençe hoş, sag bolňyzlar.